Chunka iskayniyuq kantari killapim kay waranja tawapachak isqun chunka iskayniyuq watapi Españamanta hamuq runakuna kay awyayala llaqtanchikman yaykurqamurqanku. Chaymanta punim ancha sasachakuy kay awyayala allpa ukupi llaqtakunapaq rikurikurqun. Hinaspa iskay kimsa kutitiamuspanku Españaman riqku kutiqku chaymanta hamuqku chaypiñataqmi kay Perú suyunchikman yaykurqamuspanku huk uray hatun suyukunamanpas rirqaku España runakuna. Ima watapitaq kay Perú suyunchikman Españamanta hamuq runakuna chay Francisco Pizarro kuchimichiwan sutichasqa runa kay allpanchikman yaykurqamurqa. Qamkunaqa yuyachkankichikmi payqa yaykurqamuni kay allpanchikmanqa kay waranja pichqapacha kimsa chunka iskayniyuq watapim. Chay wata yaykumusqankumantam kuchimichi yaykumusqanmanta pacham kay Perú suyunchikpipas kay lliw llaqtakunapaq ancha sasachakuy rikurirqamurqa. Imapiñapas manam hukllapichu lliw yachayninchikpim kay llaqta masinchikkuna ñawpa tayta mamanchikkuna ancha sasachakuyman yaykurqurqaku. Chaymanta hayka watañataq ripurqun. Chaymantaqa niwarqanchik ñam kacharisqaña kachkanchik, ñam España runakunata wischurqunchikña nispa niwarqanchik riki kay waranja pusaqpachak iskay chunka hukniyuq watapi. Riki chaynata niwarqanchik ñam qarqurqunchikña nispa. Manera chaynachu karqa. Chay España runakuna chay kamachikusqanmanta lluqsirquptinkupas hinallam paykuna umanchikpi sapichasqa ancha sapichasqa qiparqurqanku. Imapitaq ñuqanchikmi simiwan qiparqunchik. Paykuna ripukunku. España simiwan, español simiwan, castilla simiwan ñuqanchik qiparqunchik. Manam chayllachu. Hinaspapas chay imayna pachakuyninpipas chaywanpas ñuqanchik qipakurqunchik. Manam chayllachu. Iñiyninpipas. Chay iñaynintapas ñuqanchik qapikurqunchik. Chay imayna chay llaqta jawka purinanpaq, allin kawsaypi purinanpaq chay kamachikuqkunatapas ñuqanchik qapikuykunchik. Llaqtanchikkunapaqa kikinchikkunapaqa imapas kanchu. Chaytaqa chinkarqachinchik. Chay hawamanta hamuq runakuna, chay España runakunam riki kay ñuqanchikpa kaqtaqa qunqarqachiwarqanchik. Maqwaspanchik, chiqniwaspanchik, pampaman churawaspanchikmi chay ñuqanchikpa llaqtanchikkunapa yachayninta, siminta, iñayninkunataqa pakayta chinkachiyta munarqanku. Iskay pachak watañam ripurqun chay Perú suyunchik hinaspa huk hatun suyukunapas kay awyayala llaqtapi tiyaqkuna chay España runakuna wischusqanmantaqa. Chay iskay pachak watapi manam imatapas ñuqanchikqa rurarqanchikchu. Hinallam pakarayasqa karqanchik, uchuyachisqa karqanchik, mana hawasqa karqanchik, chiqnikusqa karqanchik. Manam chay awyayalapi llaqtakunataqa chay kamachikuqkuna manam imapaqpas hapiwarqanchikchu. Kunankamapas hawachkanchikmi imayna kasqanta. Chayna kachkaptinpas ñam rikurichkanña yapamantam kay llaqtanchikkuna kallpachakuyta qallaykunku. Manam kay Perú suyullanchikpichu. Aswan kay Perú suyunchikpiqa ancha qhipachasqa kachkanchik. Huk suyukunapiqa, huk hatun suyukunapiqa ñam chay ayllu llaqtakuna. Manaraq chay España runakuna kay allpanchikman yaykumuchkaptin kawsakuq llaqtakunaqa yapamantam sapinman hina sayaripi atipakuchkanku. Chaymi ancha kusikuy ñuqanchikpaq. Kay Chile llaqtapi hayna watallam huk hatun kamachikuyta qillqayta qallaykurqanku. Chay Chile llaqta mama kamachinantam yapamanta hawapayastin qillqayta qallaykurqaku. Kunanqa Chile huk kamachiyuqñam, huk hatun mama kamachiyuqñam kachkan. Chay hatun mama kamachiypiqa ñam chay Chile allpapi Chile hatun suyu allpapi kawsakuq unaymanta kawsakuq llaqtakuna
ñam reqsisqaña kachkan. Chaymantam kunan rimanakuykusunchik. Kutiykamuptiychik chaymanta chay hapichisqankunata qhawachisten rimanakusunchik. Ama asukuychikchu, ama yaripukuychikchu. Aswan kaypi qhipaykuychik kunachayan kutiykamusaq. Kaytara qhawaykuychik. Imaynallam kachkankichik llaqta masiykuna, imaynallam paniykuna, imaynallam wawqiykuna, imaynallam qhichwa runa, imaynallam qhichwa simiyuq runa, imaynallam chakra runa, hawkallachu kachkankichik, kusisqam kachkanchik, sumaqchatam paramuchkan, kawsayninchikkunapas chay tarpusqanchik kawsaykunapas sumaqtam llanllarichkan, sumaqtam wiñachkan, kallpasapam wiñachkan, chaynalla kaptinqa parachanchik hinalla chayamuwaptinchikqa allin mikusqachu kasun kay watapas. Kunan punchawqa kachkanchik intichay punchawpiña kimsa chunka punchawpiña kay qhapaq raymi killapi. Pajarinllañachiki kanqa kay qhapaq raymi chaymantaqa huk musuq killamanña yaykuykusunchik. Imaynallam kachkankichik, hawkallaraqchu kunankama imaynallam. Ancha ñaqa nisqaypi hinapas kunanqa rimapayaykamusaykichik huk sumaq willakuymanta. Hayninpallam kay iskay chunka pusaqniyuq watapi hayninpa punchawkunalla. Kay Chile hatun suyupi huk musuq mama kamachikuyta qillqarqunku. Chaypim chay Chile hatun suyuqa manallam huk umayuq hinallañachu kanqa, manallam huk runata hinallañachu chay allpankupi kawsakuq yachakuq tiyaq runakunata qawanqaku. Kunanqa chay ñawpa ayllukuna, chay ñawpa llaqtakunam riqsisqaña tarikun. Chaymi ancha kusikuy. Kunanqa manañachi killuñachu ñuqa Chile runam nispaqa ninqachu. Kunanmantaqa ñam riqsisqaña kanqa chay Mapuche wawqinchikuna, Mapuche paninchikuna. Paykunapas hinaspapas manaya paykunallachu kanqam riki chay aymarakunapas riqsisqañam kanqa, qhichwakunapas riqsisqañam kanqa, chay rapan ruwi nisqan ayllukunapas riqsisqañam kanqa. Achkam yaqa qanchis ayllukunam, qanchis hatun llaqtakunam kay Chile llaqtapi karqa. Chay llaqtakunamantam ancha kallpachakusqa, ancha sapa punchaw, sapa wata, imatañapas yarqaywanpas, chiriwanpas, maqachikustinpas paykunaqa sayarirqam Mapuche warmi qarikuna. Paykunaqa nirqakum ñuqaykuqa manam Chile runachu kaniku, ñuqaykuqa Mapuche runam kaniku. Ñuqaykuqa simiyuq, ñuqaykupaqa simiykupas kanmi, ñuqaykupa yachayniykupas kanmi, ñuqaykupa allpaykupas kanmi. Chaynata nispan paykunaqa nirqakum kutichipuwayku allpaykuta, kutichipuwayku simiykuta, kutichipuwayku yachayniykuta. Imanasqam suwarquwankichik allpaykuta, yachayniykuta, simiykuta. Hinaspa qamkunaqa munankichik Castilla simillata rimanaykuta. Qamkunaqa munankichik qamkunapa unanchaykichikta qhawanallaykuta. Qamkunaqa munankichik chay willka takiykichikta takinaykuta. Ñuqaykupaqa manam kanchu chaypiqa. Chayta nispan paykunaqa watan sasyakuypi karqaku. Sasyachakuyman churarqa chay Chile hatun suyu umallaq runakunatapas. Chayna kachkaspanmi hayna wata chay Chile hatun suyupa mama kamachinan qillqasqata yapamanta qhawapayaspa kunan musuqtaña qillqarqunku. Chaypi michaqa kunan chay lliw ñawpa ayllukuna, ñawpa llaqtakuna riqsisqaña tarikun. Chayna kaptinqa ichaya kay hatun suyupi rurasqanku ñuqanchikpaqpas allin kanman. Paykunapa rurasqanta qhawaspanchikqa ñuqanchikpas ichaya kallpachakuspa paykuna hina yapamanta kay mama kamachina, kay Perú suyunchikpa mama kamachinanta yapamanta qillqarquchwan kunan kaqta hukwan tikrarquchwan yachankichikmi chay kunan chay mama kamachinapa huchanpim ñuqanchik ancha saschakuypa kachkanchik. Imanasqa
chay kamachinaqa apukunallapaqmi allin kachkan llaqtapaqa manam chaymanta haykusunchik kay hapichisqankuta tumpallamantapas chayman hinachiki rimanakustin haykusunchik hawaykuychik. Chile prepara una nueva constitución en una jornada convulsa. Se instaló la Convención Constituyente, el órgano encargado de redactar la Carta Magna, y eligió como su presidenta a Elisa Loncón Antileo, académica, lingüista e indígena mapuche. Recibió 96 votos a favor, 18 más de los necesarios. En su primer discurso declaró que va a contribuir a que Chile sea un país plurinacional. Ari, hawaichik, kay ruras hanko hayno atallam chayta rura hako. Mana munaichu, hayno atallam kay panichanchik Elisa Loncón Antileo Mapuche warmi chay juñuta umallerja. Chay ancha kusikoymi karqa ñuqanchik paqa. Yuchanchik paqa. Mana mapuchikunallapaqchu, qechua runapaqpas, aymara runapaqpas. Hinaspa chay Chile llaqtapiqa kachkami chay Rapa Nui, kachkami chay Diaguita, atacameños, quechua, joya, chango, yangán, kawashkar, suteo, ñaupa, llaqtakunaqa chaypim kunankama kawsakunku. Paykunamriki kay paninchik Elisa Lonconta chayman yaykunanpaq ari nirqaku. Hinaptinmi chaymanta país tuta punchaw llamkaspan kay qharipa nimasqan hinariki kay Chile achka llaqtayuq umayo hinaña kananpaq chaypi sumaqchata hamutaykuspanku aswan tarirqunku chay munasqankuta. Esta convención que hoy día me toca presidir transformará a Chile en un Chile plurinacional, en un Chile intercultural, en un Chile que no atente contra los derechos de las mujeres, con los derechos de las cuidadoras, en un Chile que cuide la madre tierra, en un Chile que también limpie las aguas contra toda dominación. Kay panichik parimaykusanja sumaq. Riki, payqanichkan Chile suyuqa manañam huk llaqta hinallañachu kanqa. Kay Chileqa kunanmantaqa ñuqam llamkasaq kay Chile achka llaqtayuq chay Chile ukupi achka llaqtakuna riqsisqaña kananpaq. Chayna kaptinqa manañam huk llaqta hinallañachu Chileqa kanqa kunanqa achka llaqta chay allpampi llaqtakuna riqsisqañam kachkan. Chaytam riki chay Castilla simipiqa ninku nikamaymanchu amaya nisaqchu. Qechua similapi imaynatapas atistin mana atistinpas chayta rimapayasaykichik. Chaypi nichkan riki chay kunanmantaqa pawqar suyuñam kanqa kay Chile suyu. Pawqar imaymana rikchayniyuq, imaymana rikchaq allpayuq, imaymana rikchaq llaqtayuq, imaymana rikchaq simiyuq, imaymana rikchaq yachayniyuq. Chaynam kunanmanta puni kay Chile suyu tarikun. Hayninpa punchakunallamanta. Pay kay paninchik parimasqanqa hayna wataraqmi. Yaqa suqta killa, qanchis killañam chay yaykusqanmanta kachkan, chaypim, chay suqta killapim pajarirqachin pay munasqanta, llaqtanpa munasqankunata. Hinallo uyarikusunchik. Dicho eso, te cuento que en primer lugar lo que se votó primero en la Comisión de Sistema Político fue respecto al Estado plurinacional, y ahí se aprobó con 19 votos a favor que Chile sea un Estado plurinacional e intercultural. Habían representantes de escaños reservados en el hemiciclo del Senado con banderas, viendo muy emocionados esta votación. Es una de las demandas históricas de los pueblos originarios. Chile suyo hatun huñunakunan wasipim chay tariki munaqkuna mana munaqkunapas chaypim riki tiyaykuspanku rimanakuykuspanku wakinku mana munarqakuchu wakinkuqa munarqunku chay munaqkunam llallirqun chay mana munaqkunata. Chaymi ancha kusikuyan qhawaykuchik imayna kay chay Chile suyupa hatun huñunakunan wasipi kaqkuna kaynatam kusikun.
Chaynam apakurqa chay aqllanakuy punchaw. Chaypi miriki chay llaqta, chay ñawpa llaqta kuyaqkuna munaqkuna llallirqun chay mana munaqkunata. Wakinkunaqa kimsataqa imapas hukunchu. Imaynapas kachu ñuqaqa upallalla kawkusqa nispam chaypi kimsa runakuna upallalla matirayarqa. Aswan chay llaqta kuyaqkunaqa ya makinkuta huqarispanku ninku ñuqaykuqa kunanmantaqa kay Chile suyo manam huk llaqta hinalla ña kanantaq munanikuchu aswan kay Chile ukupiqa kachkan achka llaqtakunan paykunapas rikurinanmi nispa nishkan. Hinas manam chayllachu. Hinaspa chay llaqta pura chay hina sayayniyuq hina rimanakunanta munachkanku. Manam riki huk kallpayuq llaqtallachu kamachinqa chay uchuy llaqtachakunata kunanqa chay uchuy llaqtachakunapas simiyuqñam kanqa kutichikunqa kuñam paykunapas ninqa kuñam ñuqapas llaqtam kani qamkuna achka kaspaykichikchu ñuqaykutaqa qamkuna pisiachiwankikuman mana uyariwankikumanchu manam ñuqaykupas pisilla kaspaykupas ñam uyarichikusaqkuña chaymi sayay pura hina rimanakuyta qallaykunku chaytam riki chay Castilla simipi nichkanku chay qamkuna uyarisqaykichikta. Chaynam kachkan kay Chile llaqtapi ñuqanchikqa hayk'apiya kayman yaykusunchik. Ari ñuqanchikpas chayna riqsisman kachkanchik. Aswan sapa puncha kawsayninchikpiqa mana yachaqa kanchu chinkarqunmi. Rimayllapim imapas. Maytukuna qillqayllapim chaykuna rimachkan. Chayka mama kamachinanchikpipas chaypas rikurichkanmi. Chayna achka llaqtayuq hinam chay kamachikunapipas kachkan. Chaynatam riman. Kunan sapa puncha kawsayninchikpiqa manam chaykunaqa kanchu. Uyarikunkichik ya kunan kay rikurisqaman hina hukunapas rimasqanta. Uyarikuychik. Y Rosa Catrileo, quien es coordinadora de esa comisión, la única representante de los pueblos originarios ahí en ese espacio, felicitaba por esta aprobación a los demás escaños reservados y también decía lo importante que era para ellos. Escuchemos lo que dijo Rosa Catrileo cuando terminaba esta sesión de la Comisión de Sistema Político esta mañana cuando se aprueba esto de Chile, Estado plurinacional. Personal quería agradecer porque para nosotros los pueblos originarios hoy es un día histórico. Se ha aprobado una demanda que viene desde mucho tiempo, desde muchas décadas, no solamente para el pueblo mapuche, sino que para la diversidad de pueblos originarios del país y en especial también para el pueblo Rapa Nui. Así es que quiero agradecer de manera personal a toda la comisión por el gran apoyo. Se aprobó Estado plurinacional con los márgenes más amplios. O sea, cuando tú preguntas en la comisión qué es lo que es un Estado plurinacional, bueno, básicamente es todo. O sea, aquí, y ahí pasó a otra comisión, se aprueba pluralismo jurídico, o sea, que puedas tener, no sé, prácticamente 13 sistemas de justicia paralelos. Se aprueban el tema de principios cuando aterrizan lo que es el plurinacional. Se empiezan a aprobar normas de autonomías territoriales, o sea, la comisión de descentralización de verdad, completamente desbandada. Después, en derechos fundamentales todavía no se está votando nada, pero ahí es donde han surgido estas propuestas tan preocupantes como este Consejo de Medios, ¿no es cierto? Preocupante, y a mí lo más preocupante es la sorpresa que genera, porque en eso cree el Partido Comunista. Entonces, lo más sorprendente también es que nadie le consulte a la vocera Camila Vallejo, que es del Partido Comunista, qué piensa de la propuesta que hace su propio partido, de la cual es ella una de las principales líderes del Consejo de Medios. Ella va a ser ministra encargada de la relación con los medios. Entonces, por eso, después, si nos vamos a la Comisión de Sistema Económico, eliminación de la libertad económica y la libre competencia, eliminación del Estatuto Constitucional de la Minería, nulidad de los permisos y concesiones en tierras indígenas. ¿Cuáles? Bueno, una amplitud tremenda, así que cualquier tierra va a poder ser entonces. Bueno. Lamentablemente para muchos no hay deuda que no se cumpla ni plazo que no se pague, o como es el dicho, diría el Chavo del 8. Ya. Uyari con kichika hari parimaskhanda. Uyari con kichika. Manam kay Perú suyollapicho huk Beto Ortiz kan. Manam kay Perú suyollapicho kan chay Philip Butler. Manam paykunallachu. Kay Chile llaqtapipas kachkami paykuna hina achkarunakuna. Kay qhariqa manam chay Chile suyupaq hatun huñunakunan wasi Perú rasqankuwan hawkachu. Paypaqa millay ruraysi chayqa. Paypa umanpiqa chay ñawpa llaqtakuna chay payhina kaqlla kanantaqa mana allintachu qhawasqa. Uyarikunkichik rimasqanta. Ay
manam allintachu hawan chiknikuywanmi riman payqa asikuchkanmi payqa nin chay ñawpa manachu kay wawqinchik Pedro Castillo chay kay Perú suyunchikpa kamachikunan punchawkuna yaykuyta munaspa llaqtan purispan llaqtanchikta rimapayqa hinaspa chaykunata hawaspa chay chiknikuq runakunaqa imaymanata rimarqakuri millaykunata llullakunata rimarqaku chaytam kay qharipa rimasqan uyarikuychik qamkunapas. Entonces, bueno. Lamentablemente para muchos no hay deuda que no se cumpla ni plazo que no se pague, o como es el dicho, diría el Chavo del 8, a propósito obviamente. Escuchen, mis queridos amigos. Chay llaqtapa kusikusanqa paypaqa manaya allinchu kasqa. Chay mayachu llaqta chay ari ñoqa kunanmantaqa Chileqa manam huk llaqta hinallanchu kanqa kunanqa achka llaqtayuq hinallam kawsakunqa chayta niptinku manachu taqallakuchkanku kusikuywan chay Chile llaqta Chile suyuq ñunakunan wasipi chaytam kunan uyarichiwachkanchik hinaspa chayqa ñakakustin uyarin. Y esta celebración corresponde a la nefasta convención prostituyente. ¿Quiénes se... La celebración corresponde a la nefasta convención prostituyente, quienes celebran la norma que declara a Chile. Ahora viene la parte en que les digo... Se los advertí. Y no me escucharon. Chile, Estado plurinacional. Ah, pero le agregaron, me superaron. Esta no la tenía. E intercultural. Yo tenía la información en papel redactada de Chile, Estado plurinacional, pero no tenía e intercultural. Imanasqataq chay simikunataqa chiqnikun. Imaynanpitaq payqa chay simikunamanta asikun. Manachu payqa payllachu pay hina runakunallachu Chile llaqtapi kawsakunku. Pay yachayniyuq hinallachu lliw runakuna. Pay simiyuq hinallachu lliw runakuna. Pay hinallachu lliwchanku puñunku, pay hinallachu lliwchanku rimanku, pay hinallachu lliwchanku tusunku, pachakunku mikunku. Manaya. Imanasqataq payqa chay simimantaqa asikunman. Imanasqataq chay simikunataqa payqa penqanman. Mana allintachu uyarinman. Imanasqa umachanpiqa imaya kay qharipaqa. Paypa umanqa riki chay ñawpa España runakunapa uman hinallam kachkan. Kay qhariqa kunankaman. Manachu Francisco Pizarro kay allpanchikman charuqamuspa chay lliwchanchikta nirqa kaykunaqa manam España runakuna hinachu kasqa. Kaykunaqa sallqakunam kasqa, kaykunaqa uywaqhinam kasqaku. Chayna kaptinqa kaykunataqa yachachisunchik pachakuyta, yachachisunchik mikuyta, yachachisunchik runa kayta. Kaykunaqa llamkanallapaqmi allin kasqaku. Chayna umayuqmi karqariki. Kunankamapas kay Perú suyunchikpi chaynam kachkan. Haber hankichikchu chay Montoya nisqan runata, hinaspa chay huknin Marino Masintapas manachu uyariq hankichik rimasqankuta. Chay kastam kay runa. Chay Keiko Fujimoripa kastanmi kay runa. Chay Philip Bate, hinaspa chay huknin rimaq masinkunapipas, rimaq masinkunapas chayna umayuqllam kay runa kasqa. Chayna llullakuykunawan mana allinta yachaspa yanqa llutankunata rimastinmi kay llaqtata rimapayta pantachiyta munachkan. Según el texto, esto se traduce en que los pueblos originarios tienen derecho a la autonomía y al autogobierno. Además, el Estado de Chile deberá incorporar representación indígena en sus órganos e instituciones con el fin de garantizar. Chay manachu allin? Qhawachkankichikchu? Paypaqa huk chiki, mana chiki allinchu chayqa. Imanasqataq payqa chaytaq mana allin kusikuywanqa chaskikunmanchu. Imanasqataq payqa chay rimasqanta rimachkan. Uyariykuchik rimasqanta.
Kunan mantaqa paykunapas ñas kamachikuq hinaña kan hakuy. Yaykun hakuña chaymun, yapakamun hakuña chayta munarqanchik riki. Chayta kunan kay Quechua runakuna, Aymara runakuna, chay Mapuche runakuna, chay Napan Rui runakuna, paykunapas hamhina runam. Chayna kaptenqa paykunapas uyarisqam kanan, paykunapas simiyuqmi kanan, paykunapas rimayniyuqmi kanan. Manam hamkuna chay Castilla simi rimaqkunallachu. ¿Piki? Chayta yapamanta uyarikuchirimasqan. Además, el Estado de Chile deberá incorporar representación indígena en sus órganos e instituciones con el fin de garantizar la participación política. Los pueblos indígenas, abro comillas, son titulares de derecho de la libre determinación, así como de los demás derechos colectivos reconocidos y garantizados en el marco de esta convención y en el sistema internacional de los derechos humanos y de los pueblos indígenas. En virtud de esa libre determinación, la propuesta asegura que tiene derecho a la autonomía y al autogobierno. Además de eso, deberán ser reconocidos sus territorios. Hoy, hace pocos minutos, la CAM se acaba de tomar la Reserva Nacional Mayeco, cerca de Pailahueque. Patrimonio, lengua, cultura, instituciones y jurisdicciones propias, entre otros aspectos. Así que si usted tiene un negocio... Chay rimasqanta. Chay ñawichasqanqa alligmi riki. Chayta munachkanchik riki, lliw llaqtakunam allpayuq. Manam simiyuqllachu, manam yachayniyuqllachu. Lliw llaqtakunam tiyarqa huk allpapi. Chaytam ñuqanchik Quechua runakunaqa chinkarqachinchik. Kay yunkapi, kay Perú sunchikpi yunka llaqtakunaqa paykunaqa yachankun maymanta maykama allpanku kasqanta. Chaykunata qhawaspanku, chay mana riqsiqkunaqa, mana yachaqkunaqa millayta qhawawanchik. Chaymi paykunaqa ninku kunanmantaqa chayna kaptinqa kay Chile suyuqa chinkarqunqachiki. Chaynata montoyapas kinaspa huknipas rimarqa riki, nirqaku chay llaqtakuna seariptinqa Perú suyunchaqa chinkarqunqachiki. Manam chaynachu kanqa. Chile suyuqa huk llaqtallam kanqa, huk hatun suyullam kanqa. Chay hatun suyu Chile sutiyuq allpapim achka llaqtakuna, chay llaqtakunam kunan rikurimunqa. Imanasqa paykunapas allpayuqmi, paykunapas yachayniyuqmi, paykunapas alliqniyuqmi, paykunapas simiyuqmi, paykunapas kamachinankun. Imanasqataq mana riqsisqa runakunallapa rimasqanta uyarinqaku. Imanasqataq hawamanta hamuq runakunapa yachasqallanta yachanqaku. Mana allinchu chayqa. Llaqtakunapas ancha takiasqa yachayniyuqmi. Chaychiki kunan yapamanta waytarinqa, yapamanta kallpachakunqa chay Chile llaqtapi kaq ñawpa ayllukuna, ñawpa llaqtakuna. Ima llaqtakunataq kachkan chay Chile allpapi kachkan mapuchikuna, achka hatun allpan paykunaqa, chay mapuchikunaqa manam kay Chile llapichu, Argentinamanpas chayachkankum chay mapuche aylluqa, mapuche llaqtaqa. Aymarakunapas kachkan, Napa Rui chaypas chay llaqtapas kachkan, chay Diaguita, Atacameño, Quechua, Colla, Chango, Yagán, Kawashkar, chay llaqtakunan kay Chile hatun suyupi tarikunku. Kunan mantaqa chay llaqtakunapas ñam rimayta qallaykunqakuña, riqsichikusqankuñam, chayna kaptinqa mana ñachiki kayaqa Chile runam nispa ninqakuriki. Chay huk mapuchiwan rimapti, huk wawqi mapuchiwan rimapti paykunaqa nirqa, ñuqaqa manam Chile runachu kani. Ñuqaqa chay pukuchu haytaqkuna pukllaptillam ñuqaqa Chile runa hina qhawachikuni. Pukunapiqa imapas hukwanchu chay Chile qullanakunapa rurasqanqa. Ñuqaqa mapuchim kani, ñuqapaqa allpay kanmi, ñuqapaqa yachayniku kanmi, ñuqaykupaqa simiku kanmi nispam rimaq chay riqsisqayqari. Una reserva, un lodge, un hotel, unas cabañas dentro de una reserva natural, empiece a sacar todo, absolutamente todo, y elimine su negocio, porque después de esto, después de hoy, se lo van a tomar. Chaykaqllata rimarqaku Pedro Castillo mantapsariki, yaykurquspanja wasi chaykitam qhichurqusunki.
chay llamkanaykitapas qichurqusunki allpachaykita apakunqa carruchaykita apakunqa chayta nispam pantachiyman apawarqanchik riki kay qharipas chay simiyuqlla kunaqa chay mapuchikuna qhichwakuna aymarukunaqa chay allpantas kutiykachikunqaku mapuchikunaqa chayta munachkanku allpan kutiykachikuyta kunanchik apayqa manam chay wasichaykitapas chay allpanpi kaptinqa qhichurqusunkim chay llapa ima rantikuna wasikikuna kaptinqa chaykunatapas qhichurqusunki chayna kaptinqa llapa imaykita qurquchkayña mana chayqa salchakuyman yaykurqunki nispam kay qhari manchachichkan chay allpakunapi kawsakuq tiyaq runakunata. El Estado deberá garantizar la efectiva participación de los pueblos indígenas en el ejercicio y distribución del poder, incorporando su representación en la estructura del Estado, sus órganos e instituciones, así como su representación política en órganos de elección popular. En el Estado plurinacional e intercultural de Chile, las tomas están habilitadas. Así que si usted tiene un terreno grande en esta zona conflictiva, comience a rezarle a San Expedito, a sus santos. Runa pantachinampaqa, llaqta pantachinampaqa, llullakuykunawan rimanankupaqa kusa, kikin kopuni. ¿Abay? Diosito, para que no se lo tomen, porque a través de estas normas y a través de un veredicto de la Corte Suprema, si no me equivoco, de Valparaíso, se declara el derecho a la vivienda por sobre la propiedad privada y se confirma lo que había dicho Gabriel Boric en una de sus propuestas para ser electo presidente marxista en este Chile, Estado plurinacional e intercultural. Eso quiere decir que se van a tomar tu casa, se van a tomar tu departamento, se van a tomar tu cabaña, se van a tomar tu terreno y tú no vas a poder decir ni pío hasta que el Estado de Chile le solucione a estos sátrapas. Cabaña, se van a tomar tu terreno y tú no vas a poder decir ni pío hasta que el Estado de Chile le solucione a estos sátrapas. Simita? Nisio millay simi. Pitaq kay runa chaynawan sutichananpaq kay llaqta runakunata. Pitaq kay. Chay yuraq aychayuq kaspanchu chay rimasqankuraychu payqa munasqanta rimanman. Chay rimasqan simi uyariykuchis yapachamantu tumpachatawan payqa nichkan kay simiwanmi nichkan pitam chaywan sutichachkan qhichwa runakunata aymara runakunata mapuche runakunata chay runakunatam kay simiwan sutichaykun. Van a tomar tu cabaña, se van a tomar tu terreno y tú no vas a poder decir ni pío hasta que el Estado de Chile le solucione a estos sátrapas su problema de vivienda. Chay nisio simi maskaychik chay Castilla simi pirimasqanta maskaychik chay aytukunapi chay taje simikunapi maskaychik ima nichkansi chay nisio simi pitaq kay pulis uya runa chaywan sutichananpaq chay llaqtanchikunata chay simiwan sutichananpaq paypa mikusqantachu qhichuchkan allpantachu qhichurqun imatataq qhichun paykuna imapitaq umanta nanachin imapitaq sunqunta nanachin chayna chiqnikuywan chay runa masinchikunata ayllu runa masinchikunata chaywan sutichananpaq chaynam kaykunariki chaynam. ¿Cómo te quedó el ojo? Chile prepara una nueva constitución en una jornada. Chaynam kachkan waqi panikuna kay Chile suyuqakunamanta mana ñamriki huk llaqta hinallañachu kanja chay Chile hatun suyuqa ñam chay pawqar suyu hinaña kanja imaymana rikchaq llaqtakunañam chaypi chay suyupi riqsichikusqa kanjaku chaynaqa mana ñachiki huk simillañachu chaypi rimakunqa
mana ñachiki huk yachayllañachu chaypi kanja. Imatataq ñuqanchikqa suyachkanchik chay Chile hina chayananchikpaq, Bolivia hina chayananchikpaq. Imatataq suyachkanchik. Pitaq chayman apawasunchik. Ñuqanchikmi chaytaqa rurananchik. Chaymi kunan puni. Chay qillqakunata huñustin sapa punchaw runa masinchikkuna purichkan. Chaypipas yanapakuya. Qillqaykuspayki yanapakuy. Kunan chay kay Perú suyunchikpi chay huñunakunan wasipi llamkaqkunapas chaytaqa wakinkuqa munachkan, wakinkuqa manaya. Aswanmi chay apurunakuna amachaqkuna, chay apurunakunapaq llamkaqkuna, chay apurunakunapaq yanankuna, aswan chaytaqa harkakuchkanku. Mana munankuchu kay Fujimoripa, chay Fujimori kamachikusqan watakuna, chay mama kamachikuna qillqasqankutaqa manam chay tikrakunanta munachkankuchu. Chaymi paykunaqa kamachikuyta hurqurqunkuña. Nichkan, chayta tikrita munankichikchu, llaqta mañakuchkanchu, chayna apamuychik kayman, ñuqayku hawapasaqa chayta, mana ñuqaykupa hina allin kaptinqa ari nisaykichikmi. Mana ñuqaykupa hina allin kaptinqa manam nisaykichikmi. Chaywanñam ñam punkuta wichqarqanchikña. Hinaspa ñuqanchik hawka kakuchkanchik, imatapas ninchikchu, pipas sayarinchu. Rimaqkunallam rimachkanku. Wakinkunaqa hawkam tiyakunku, hawkam uyarinku. Kunan chay, kunan puni chay mama kamachikuninchikqa manam llaqtapaq allin qillqasqachu kan chaytaqa uyarichik. Kunan chay kamachikuypipas chay Repsol uyariqankichikchu chay Repsol llamkaqkunamanta. Manachu paykuna hayminpa hunkallapi chay hatun huchanchikman chay yana wirata tallikunku achkata niwarqanchik suqta waranja warriltam tallikunku nispa niwarqanchik mana chaynachu kasqa manam suqta waranqallachu chunka suqtayuq waranja warril yana wiratam tallirqusqaku chaymi llapa kawsaykuna wañukuchkan kunan chaypi nichkanku chaymanta pitaq riman kay Pero suyunchikpa huyunakuna wasina rimaqkuna huyunakuna pitaq rimachkan chaymanta maypitaq chay marinukuna manam paykunaqa imatapas ninkuchu upatukuchkanku hinaspa aswan chaypiqa amachaytaña qallaykuchkanku paykunaqa nichkan aswanmi chay Repsol huñutaqa riqsinanchik qullqinta kutichipunanchik mana chay tallikusqamanta qullqitam kutichipunanchik chaynatam nichkan maypitaq chay nichkan chay kamachikuna chay mama kamachikuna qillqasqa maytupin chaynata nichkan awchkankichikchu imayna watasqa kasqanta apukunapaqa manam imapas chinkanmanchu wakchapaqmi ichaqa chaytam tikrananchik chayta mana llaqtanchik mana sumaqtachu umachachkan chaymi rimapayananchik llaqta masinchikunata chay wasi masinchikunata paykunatam rimapayananchik hayk'apikamataq kayna ñawsa hina purisunchik hayk'apikamataq ñuqanchik kawsayllanchikta ñuqanchikpa wasillanchikta qawasunchik hukunapa wasintaqa qhawayta munanchikchu yanapakusunña icha Lima llaqtallapichu saschakuykunakan manam chay huchanchikman chay yana wira tallikusqanqa qanmanpas chayamusunkim manam Limapi kaq runakunallamanchu chayanqa ñuqanchikmanpas maypiña kaptinchikpas chayamuwasunmi chaymi chay rikchaq saschakuykuna kaptinqa sayarinanchik chayllatam niyta munarqani wawqipaniykuna ñam uyarirqachikuniña manam llumpaychu qatiwaqniykuna kunanqa chunka suqtayuqllam yaykuykamunku chay chunka suqtayuq aswan mismichinchikman mirachinchikman kay rikchaq rimanakuyninchikta kay runa simichanchikpim rimanakunanchik kay runa siminchikpim uyarinakunanchik chaypaqmi atistin mana atistin latatayamuchkaykichik sapakutilla y chaya qamkunapas kay runasqayman hina qayaykamuwankichikman qillqaykamuwankichikman anchatam riqsikuni qayninpa punchakuna ñam qillqayta qallaykamuwankuña ñam qayamuwayta qallaykunkuña chayna kaptinqa qamkunapas qayaykamuwaychik qamkunapas uyarichikuychik kaynintakaman rimanakusunchik hinaspa wakin runa masinchikunaman llaqta masinchikunaman kay Perú suyunchikpa sasachakuyninkunamanta imayna chinkachinanchikpaq rimanakusunchik chayllachik ñuqawanqa huk kutikamaña wawqi paniykuna hawkalla aswan chakranchikpiqa allinta chay kawsayninchikunata allisastin kawsakusunchik huk kutimunaykamuña